Manong, narigat ba ti agalat tabtaba? Ay, anos lang ading. Detoy. At least sulit ka mo ta damo taste na. Oo. Ano no ti ilaok yung manong no si daunyo? Bugong, Oo. kalamansi, Mm. laya. Mm. Yan. Okay. Iso lang ba nung ilaok yung manong? Wano para kanya. Mm. Ngam nagedad do mapasarik kan dan sa sukana. When? Okay. So, kadagiti lang nga panawen nga agkwati tabtaba? Wan ading. Kaya ito pa nagtutudo na. No magagara danuman. Sudah yan, addan. Bumalad no kwan. Wan. Okay. No ila ko yun dati malayo manong manot may sa kilo mot no kwa. 60 ti pampamay amme. Ado madagiti mga yat no kamanong no gila ko kayo. Dua. Muda ma. Okay. Karay tagundaway, gagayem kaya nakabsat ket adata yung mismo ditoy sitio na Mortaan, iti barangay Bumitog, iti Ilitiban na Ilocos Norte. Ayan. Kabayatan iti panagturong tayo, iti Marcos Ilocos Norte, nagapo tayo ditoy munisipyo ti Pinili ket nalabsak ditoy kakabsat nga agal-alada iti tabtaba ta sigon kanyada mga ka-JCQ ket ilako da detoy alalaan da ken kunada ket 60 pesos per kilo mga kaibigan. So digiti mahilig ti tabtaba detoy iti no kasano iti panagala da gagayem ken kakabsat kasano no kat panag-anayo ading panakaamuyo nga ada iti tabtaba dito nga lugar. No, nagtuto sir. Oo. Tapos Makastamod ko maglagdada daga sir. So may kamat no kagalan sir at taga ano kayo gayam? tagat ti Bugayong sir. Bugayong. No i-prepare mo datoy kasanod pa ng kuam, pa ng sidam. Bugwan pala kasi sa mo kilnat sir. Oo, tapos after makilnat, Kamti Kamansi, bagong. oo. Dik na kamti laya sir. Oo. Pag ilakwan nyo, no kwa? Conformit ta sir. No, sino gumatang sir. Damot mo kag-order kanyayo. Damat sir. So may kam nagala sir ta adang arot na order. Okay. Sin taga anot nag-order? Tagat sa Nicolas sir. Sa Nicolas? Oy sir. Kataga sa Nicolas ak. Kung ni manong tatay, bangir ka 60 kanot per kilo? Oy sir. Okay. Dumat dito may 1 kilo no kwa? Adumet sir. Ayan. Kas makita yo mga ka-JCQ kat nakadaldalos dito'y pag-alalaan da ta dito'y kat ano mga kaibigan dito'y lang igid iti kalsada dito'y medyo nabasa pa laeng nga lugar dito'y nga paset na gagayem ken kaabsat. So nga digiti mahilig nga agsida iti dabdaba dito'y kat exotic foods mga kaibigan nga masarakan laeng dito'y nga lugar. Actually adang madigiti pakasarsarakan iti kastoy nga makmakan wano masida gayem kay absat ngem dito'y nga lugar ket iso iti pagalalaan dagitoy agnanaed iti barangay Bugayong iti Nueva Era, Ilocos Norte. Alam ket anyway mga kaibigan nadalos deti panagalada diti no after mahalayo dalusan nyo pa lang sayon tumapan i-deliver Oy sir. bugwan nyo. Oy sir. Okay. Di na magkagatangan sir no. Narugit. Oy sir. Ilako daw no si daunda dagitoy deti lalaki nyo. Si dagan taon sir. Oo. Ana nagan mo ta ma-shout out kay GJCQ Online TV. Ana nagan mo ading? Romel sir. Romel Ginayan sir. Ginayon, taga barangay Bugayong. Oy sir. Ayan. Shout out to Romel. Si kamat ading? Jan Michael sir. John Michael ana. Adatan. Adagan? Adatan sir. Adatan. Ayun. So ayan mga kaibigan.
kwarta iti igit ti kalsada. Ada dagiti aglamlamang nga kwarta iti igit ti kalsada. No amom iti talagang dete kunada gagayem ken kabsat nga diskarte. Ayan, uri igit ti kalsada no amom iti dumaskarte, amom iti agsapol iti pagtrabakuan kwarta no madiskarte ka anusam mga kaibigan ka sa ubabraen tatadig iti kabsat nga taga Bugayong, Nueva Era, Ilocos Norte. Ito yung location na mga kaibigan ket dito Wasnayan. Ayan. Actually dito iti pakakit kita akno kwa. Gagayem kaya nakabsat iti agal-ala. Adapay no kwa dita. Ayan. Adapay no kwa dita. Gagayem kaya nakabsat. Isot gapo ng may kumakawan. Alaman, so ayan mga kaibigan, ayan, so maraming salamat karigiti nakasalsarita tayo iti karayto nga vlog iti JCQ online TV channel. Mga kaibigan ket no handkeeping nga nakasubscribe, naka-follow, naka-like, please like and follow to my Facebook page JCQ online TV channel. Hala karigiti vlogs iting kay babuya no dikat pay na dumadumang issues na dumaduma damdamag nga gitoy ket mapaspasamak iti probinsya nga Ilocos Norte. Maraming salamat po kada kay amin as nga pada. Si dami taga probinsya ko na. So mabasbasa jay ko ha. Facebook. Ko ha. Si da. Ayun sir. Talagang taptaban. Sige.